Malanga lamahla sinivusele sinemukele Tindzabeni tasemini kulethelwa ngiyomsakado wetitfombe Eswatini TV kunguye lesithafu libito lami ngingisamkeliswe ngwakakhoza ngihambisana naye Nelsiwe Luchaba kanti eTindzabeni tefute emidlalo ukhona Linda Dlamini. Linda tithini Tindzaba temidlalo lomuhle? Lesitiphethe samu kunamhla kutemidlalo inhlangano yebasketball kuleli ngathi seyiqalile ke emalungiselelo ama Commonwealth 2022 sitawuva ukuthi la malungiselelo lahamba kanjani sitabe sesiyangeshiya kwetilwandle lapho khona kungenteka abalandzeli betemidlalo ngekuhlukahlukana kwabo bavunyelwe emidlalweni wetebhola nalamanye imidlalo sitawuva ukuthi ngitiphi lemidlalo leyo letawuvunyelwa. Siyabonga kakhulu Linda. Malanga lamahle kulesikhathi samanje asigijime nato Tindzaba tethu. Umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini lomuhla uvakashele umsebenzi lochubekako enokwane lapho khona khona amahhovisi eRoyal Science and Technology. Bukele ngila eBio Science and Technology Park. Lapho khona umhlonishwa Ndvunankulu avakashelekela amahhovisi lakhiwako la luswe libandla letekucubungula ngaphansi kwelitiko letekwatisa iRoyal Science and Technology Park. Lapha ke ngilapho kutawakhiwa khona emafema lafa ekhatsi emafema latabakhicita emaphilisi kulelive laseSwatini. Kanti ke umhlonishwa Ndvunankulu utawubuka ukuthi ngabe umsebenzi uchubeka kanjani kanti kathi ke sochubekela khona le RSTP enhlokovisi yayo iRoyal Science and Technology Park yawubuka nakhona ukuthi umsebenzi ngabe uchubeka kanjani ngombiko kwembukelelana kanjani lesitakulethela wona eTindzabeni tangensimbi yesikhombisa ukuthi lapho ngoba nemhlonishwa Ndvunankulu kubhekile ukuthi athuleke inkulumo yakhe ngibumcoka balomsebenzi lona eSwatini njengoba sitakhumbula ukuthi uhulumende ucetha kwethula luhlaka lokuvusa umnotho lesikhathi semkhuhlane COVID-19 lapho khona kunema projects labhekile ukuthi endiwe naka ICT ke nakhona ikhona imisebenzi lekubheka ukuthi ke yendiwe kutawusitakala eMaswati imali ke lefakiwe lapho kubheka ukuthi itigitsigitsi letingamashumi temalangeni lekungihulumende ababimbisele nayo ke iprivate sector mbukele sakulethela ke na kanjani ngesimbi yesikhombisa umbiko wonke ngelohambo lomhlonishwa Ndvunankulu lapha kuMathapha. Indvuna yetiko letekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakati ithi kumgcwa ukuthi sive seMaswati sinake imvelo yelive ikakhulu kulesikhathi live libhekene kwanza komkhuhlane COVID-19 kumgcwa ukuthi indzawo tonke tihlale tihlandekile. Indvuna beyikhuluma emhlanganweni wekubuketa uphinzo ulungiso umbiko wesimo semvelo lagcina kubuketa kwabantu ngeminyaka wa 2014 kalomhlangano bobanjele Royal Villas eZulwini. Indvuna yetekuvakasha nemvelo Moses Vilakati ithi luhlelo lelibuketa umbiko wesimo semvelo lapha eveni utawusita ngekuthi emabandla netinhlangothi etisebenta tindzaba temvelo akhone kubuka timvo lekumele atilungise letonakele eminyakeni lendlulile nakulesikhathi sanyalo. Indvuna iphindze yakhutsata eMaswati ukuthi abe yingcenye yemisebenzi yokonga imvelo yelive yakangwane kude likusasa la wonke umuntu kube ngulelihle. Indzaba yetihlahla nemahlathi ayagecwa ngala nangala sendani ngawo tindvonga tanzile lonke lelive sendani emanti nasokuthi uyawunatsa ucabanga kaningi ukuthi nginganatsa yini tiqopho tiyalu konke lokho kufuna ukuthi sihlanganise tinhloko ukuthi singenta njani ukuthi nakusasa kube solokhona. Lobambe kuba ngumcondzisi welibandla lelengamele temvelo gcina dladla uthi lo mbiko lolungiswa utawuniketa sitfombe lesibonakalako sekuthi simo semvelo selive lakangwane singalungiseka kanjani lokufaka ekhathi kulahleka kwetihlahla temvelo nalokunye lokukhinyabeta imvelo yelive. Lo mthetho wetemvelo unika uhulumende insight ukuthi njalo emva kweminyaka lemibili kube nelihlelo lokuthi kubuketwe lokuthi isimo setemvelo lelesiphecelede state of environment sime njani kubuka ukuthi ngabe lesimo siba ngcono yini noma kukhona lokushintshako lokwenta ukuthi impilo yeMaswati ibe sengqupheni kokuthi itsikabedeke ngekuko. Lobekamelele inhlangano yakamhlaba yentuthuko Shaima Hussein uthi bayathokota kuba ingcenye yemisebenzi lobukwe kuthuthukisa sive seMaswati nekuthi lenhlangano itawuchubeka ngokubambisa live isite lapho ingasita khona. Ngeminyaka wa 2030 kubhekeke ukuthi simo semvelo selive lakangwane
kube ngulesesisemeni lesikahle laseswatini kube live lelihamba impilo etindzabeni tekonga imvelo emhlabeni. Etindzabeni kubikade Emalangeni Dlamini nginamuzi Mkhonda ezulwini. Indvuna yetiko latangaphandle Thulidladla ithi uhulumende soqala ihlelo lokubutha imininingwane yabantu bakuleli labahlala kulamanye emave. Indvuna ithi lokhu kutawusita uhulumende akhona ukusita eMaswati lafise kubuya ekhaya kulesikhathi live libhekene nemkhuhlane i-COVID-19 ngaphandle kokuhlabo bantu babhekane nebulukhuni. Indvuna yelitiko letangaphandle Thulidladla ithi luhlelo lolucalwe litiko lekukoleka imininingwane yeMaswati lahlala ngaphandle kwaleli limsite kakhulu uhulumende njengoba utfolile ukuthi angetulu kwenkhulungwane yeMaswati lahlala nalafunza ngaphandle kwelive. Indvuna ikhutsata yeMaswati lakulamanye emave lafisa kubuya nalafisa kuya ngaphandle kwaleli kutsi atsintsane nelitiko kucala. Uma icala le-COVID ithi ingwenyama asinake lonke liswati lelingaphandle lingahlupheki. Sasevele sikhokha umkhankaso sithi ababhalise, sakhokha bomabonakude, sakhokha ku-print media, inombolo tala ama-embassy lapho fanele babhalise khona. Sohlala sinale data. Lokho-ke kusitile kakhulu nesiwe ngoba besikhona ukuthi bababhalele olusiba labantwana nalawo maswati lafuna kubuya ekhaya, ba-create abo-WhatsApp group, bakhona ukuthi babakoleke, bese kuba iza nekubafunela amathikithi, nekuthi nathi sibahlangabeze njalo-ke labanye nje besibahlangabeza kubo-artists. Sesiyathi ukuthi naba abantwana labetako bangaka, ne-Ministry of Health itokwati ukuthi kufanele ukuthi labantwana labetako nalawo maswati letako angaka batobalungisela indawo ekupharana. Indvuna ikhutsate labo labahamba baya kulamanye emave bese ngandlela thite abasalitfola ilisito ukuthi beme emahofisini alenkampani yendiza labatayigibela bangesuki bese benda imitamo yekutsinza litiko kute batotfola lisito. Hulumende uyachubeka nekwenta imitamo yekubuyisa eMaswati lavaleleke kulamanye emave ngekukhulumisana nabohulumende labehlukene kulesikhatsi kuphetfuke umkhuhlane i-COVID-19. Manyenti eMaswati lesavela abuyile ekhaya ngekusitwa nguhulumende. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwe Ndlangamandla yembabane. Beluhlangothi lwesimo selitulu lapha eveni sebachazele bomabhalane labakhulu ematiko ahulumende lahlukahlukene ngalokwentwa live kulweni neguquguquka kwesimo selitulu kanye ukuthi laseSwatini limephi ngetindzaba tesimo selitulu. Bomabhalane labakhulu bachazelwe kabanti ngeguquguquka kwalesimo selitulu umcondzisi wehlangothi lwesimo selitulu lapha eveni Dudu Nhlengetwa. Njengawo onke emave live laseswatini latibophelela ukuthi litawudlala indzima lebonakalako etindzabeni tekuguquguquka kwesimo selitulu lekuyindzaba lekhungetse umhlaba wonke. Litiko letikuvakasha-ke netindzaba temvelo lethulele bomabhalane labakhulu ematiko ahulumende ukuthi selisebente kangakanani kulweni nekuguquguquka kwesimo selitulu. Njengoba kasafikile umnyaka wa 2020 umcondzisi welihlangothi lwesimo selitulu Dudu Nhlengetwa uchazile-ke ukuthi live selisebente kangakanani limephi futhi. Kulesivumelwano-ke kufuna siphindze sichubeke sitibophelele ukuthi sitakwendani kulwa nendzaba yokuguquguquka kwesimo selitulu. Nyalo-ke sisesigabeni lapho kufuna sibuke loko siphindze siyokutfula kumhlabuhlangene kulo mnyaka noma kulolotako sitawugcina sikhone kukwethula kulo mnyaka lotako. Kodwa-ke lokho kudzinga ukuthi sisebenze sonke nahulumende wonke, hhayi yena kuphela nabo bonke bantfu nje labakhona eveni. Umfutfo ukhona kodwa-ke there is still space ukuthi sifake umfutfo longetulu ngoba nale kamhlabuhlangene vele uthi lo mgomo wakhona kufuna lo mfutfo wetfu uye ngekukhula. So umfutfo ukhona kodwa nyalo sifuna kutama ukuthi kube bete lihlangothi lwahulumende nelihlangothi nje in the economy lolisalela emuva. Mabhalane lomkhulu etiko letekulima Bongani Masuku uthi kuyabasita kwati ukuthi simephi silive hulumende asayisebenta indzaba yokuguquguquka kwesimo selitulu. Sekufikile ke 2020 sekufike isikhathi sale sibuka ke nyana ukuthi sente kahle yini kuloko lesakwethembisa kuphi la singakahambi kahle khona la singacinisa khona nguphi lokusha lekufuneka sale sikufaka kulolu hlalwethu.
lisekela lalumelele inhlangano yakamhlaba kuleli Shaima Hussein uthi bayatibophelela ukusekela laseSwatini ngaleli kudzingile nangekuqinisa tinhlelo tekulwa nekuguquguquka kwesimo selitulu. Live laseSwatini ke lingcenye yemave likasayina sivumelwano se-Paris Agreement mhla ka-12 December eminyakeni wa 2015 lapho khona emave atibophelela ukuthi atawuyidlala inzima ekuqinisekiseni kokuthi ayasifaka sandla ekulweni nakuguquguquka kwesimo selitulu lokufaka ekhatsi kwehlisa loko lokubulala ludwadwasi kanjalo-ke nalokugcina kunye kubete yona-ke imvelo ngetintfo letentiwa abantu. Etindzabeni ngengiyani Msibi ngisethokoza imbabane. Inhlangano lebukeka ukuvikela kwanza kwamalala kuleli i-National Malaria Program ihlanganise bobucopho besifundza sakaho lobafundisa ngalesifo lokubheka ukuthi bahambise lwati ngaso emimangweni yabo. Kanti inhlangano etikhethe lesifundza ngoba tinombolo tebantu labatfolakala abanawo amalala tibonakala tenyuka kakhulu kulesifundza. Kanti kuvete ngilophethe tinhlelo kule nhlangano Quintin Dlamini. Kulandzela ukuthi le nhlangano yekuvikela kwanza kwamalala kuleli i-National Malaria Program yasungula sicubulo sekucedza malala engiveni laKangwane ngeminyaka wa 2023 lesithi Zero Malaria Starts With Me. Le nhlangano ibambe umhlangano kumaguga lapho beyifundzisa bobucopho lababuya emiphakathini leyehlukene ngamalala. Ngekusho kwaQuintin Dlamini lophethe tinhlelo kule nhlangano, sifundza sakahoho sihamba phambili ngekwenyuka kwelinani lebantfu lebatfolakala abanamalala. Dlamini uthi bahlanganise bobucopho ngobe ngibo lebabuke kunakekela imimango lebathemba ukuthi lo lwati bataluhambisa kangcono. Uqopho-ke ngalokuthi yena u-central nakuhlangane abantu sibheke ukuthi nyalo onke tinkundleni tabo kube nema-posters amalala because seliqalile kushisa sesikhathi setimvuzilwane nyalo. Abantu nabede ubuqopho bayabona lapha ukuthi malala nasinamkhohlwa nangabe siyashisa siyaqamba amathambo simlaya inhlolo engapheli siyemtholampilo siyohlola malala. Bucopho basebulandzeni Phineas Mahlalela buthi babo bucopho bayadzinga kufundiswa ngetintfo letitsintsa imimango bangatikhanzi basalela emuva kanti babaholi bale mimango. Kuye bebuhlungu nalesikhathi sebakubuta ngento nje labantu ngoba lesive asadi nokuthi wena kukhona longawadi. Uma ngabe ke sewufundzile ngalento kuye kube mnandi nasibakubuta ukhona ukuphendula. Ukhona ukuba nayithi impendulo taletinto ngoba labantu kakhulu bona bathi ukuthi mangiye kubucopho nje ngawufike ngithole lisito. Umphathi dinhlelo wale nhlangano ukhutsate sive emakhaya ukuthi sitivikele singawutholi malala waphindze wakhutsata abantu bonke ukuthi bavule emakhaya abo bemukele labesuka kule nhlangano nakwendekile befika batewufutha. Etindzabeni kubika Phumaphi Msweli kumaguga. Malanga lamahle solo sikude tindzaba tetfu tasemini lesikhatsi manje savele sikhona etitolo sibe siyachubeka nato tindzaba. With the change in technology, attention of people who are always on the go, you can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Tindzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tindzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe.
why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 Emini or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen, so that's what we have for you, but we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini mobile Emini. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Malanga lamahle siphindze sinemukele solo sikude Tindzaba Emini lethola ngiyomsakazo Titfombe Eswatini TV. Ihlangano nebambu labakhubeteke ngekungeva etindlebeni ikhuthatha sive ukuthi silufunze silwati lulwimi letandla kude kuthi bambu labakhubeteke ngekungeva etindlebeni bafake isandla ekuthuthukiseni umnotho welive. Kanti ukuvakale ngemcondziso walenhlangano Makhosini Makhubu njengoba lomuhla lilanga lapho la kamhlabuhlangene lekhumbuta emave emhlaba ngekufunza lulwimi lwetandla i-International Day of Sign Languages. Lilanga lamhlati ngama-23 enyangeni yenyoni mhlabuhlangene walibeka kwabalanga lapho khona emave emhlaba atikhumbuta khona ngebumgcoka bekwati nekusebenzisa lulwimi letandla International Day of Sign Languages. Etfula umlayeto wakhe kumave emhlaba ngaleli langa mapana jikelele wenhlangano kamhlaba Antonio Guterres uthi nanoma emava abhekene kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 kodwa akaqinisekise ukuthi bantfwana bayaphepha bayasekelekwa ngato tonke tindlela ukuthi babe nelikusasa lelichakazile. Umcondzisi wenhlangano nebambu labakhubeteke ngekungeva etindlebeni lapha eVeni Makhosini Makhubu uthi kumgcwaka ukuthi wonke umuntu lokhona lapha eVeni alufunze alwati lolwimi letandla kude labo labakhubatekile nalabo labangakakhubateki bakhona ekusebenzisana kahle live lithuthuke liye embili. Thina sibantu labangeva etindlebeni lesisebenzisa le sign language siphila kuphi? Siphila lapha esiveni. Sitalwa bobani? Sitalwa abantu mhlawumbe bona labeva kwetindlebeni. Sibantwana balesive. Lokusho ukuthi konke lesikwendako sikwenda kanye kanye sisebenta kanye kanye sithuthukisa umnotho kanye kanye. Lokusho ukuthi kuze ukuthi abantu labadef nabo ba access umnotho but access into letinene wonke umuntu kumele akhona ukuthi akhona ukukhuluma nomuntu lo def. Makhubu uphindze wakhuthaza abatali bebantfwana labakhubeteke ngekungeva etindlebeni ukuthi babasekele labantfwana kude bakhone ukulufunza lolwimi. Batali angeke ngisho ukuthi mhlawumbe baba wrong noma ba correct but nje labanye abantu bayakhanza ukuthi bahlishwa dingolelo tabo labanye babambelele emasikweni kakhulu but lengingakusho ngilwe ukuthi batali kumcoka ukuthi babafundzise abantwana uma ngabe mhlawumbe uthole umntwana lo ngeva etindlebeni umgcugcutele umfundzise le sign language ngoba sengilona lulwimi lakhe lata ukhona ukuthi ngalo athole akhona ukuthola emalungelo akhe. Makhubu uphindze wadumisa live laseSwatini ngekushaya umthetho lobuka inhlala kahle netindzaba tebambu labakhubatekile i-The Persons with Disability Act of 2018 lathi usite kakhulu lo mthetho ukuthi sive sicale kubona silwimi letandla nalo lulwimi lodzinga ukuthi sive silwati. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngisembabane. Umphathi sifundza sakaManzini Chief Gija sokucolwe bebabe tikhulu besifundza saselubonjeni ukuthi babuyele emasimini balime kude live hlawuhlala lilungele tehlakalo letingahle tivelele live noma tivela kubomakhelwane. Chief Gija ukuvete lokho emhlanganweni nabo bababa tikhulu baselubonjeni. Umphathi sifundza kaManzini Chief Gija xoxisana nabo babetikhulu besifundza saselubonjeni ubacela ukuthi babuyele babe nekudla kulesifundza lokutomelela tehlakalo letingahle tehlelele live noma ke live labomakhelwane. Uthi boba betikhulu kumele bahlale bahlomile ngekudla lokwanele. Akukhona ingosa tiphuma ihlako indlu yakhe kwakhe
kukhona lokwesive lokwemphakathi lokumele kuthiwa uyezwa na kuphuma umphakathi uhambe yolima uhlakule lapho sekunesimbi eceleni lokuthiwa ya batangiphikisa bobabe ngabobabe kuba sibobaba ngabe ngikude ngiphikisayo ngoba nami ngibaba ngizawa sengiphikisa nangibaba ngiyakhuluma nje kube nesimbi lenye yakabayethu letawuvunwa lokudla kuye kabayethu lokudla lo bekumele lokho kugqwale umbila lokubuya kubobabe kube khona noma nisinikhiphe nje amasala amabili noma lamathathu maningi lamasala lawo naso siwahlanganise ngesikhulu sonke maningi lawo kuze kuthi lapho kufike indlala khona lapho kufike sehlakalo khona live lingayi kokucela kudla ngaphandle aliye ngaphandle ukuthi sekusho simo mbaba live alibe nako kudla lokutawunikwa ingwenyama ikhone kuphakela nakuthiwa nje ngidawubekisa kamthane nkosi lapho lihleli lishisa khona awu bazamile bekunene abakakutholi ukudla ngilapho-ke mhlawumbe la kungafika khona ukuthi hambani niyobike enkosini kuthi lapha kunesehlakalo kufike siwukushawushane kufike umlilo le nawo ungakafunakala umlilo awufunakala imililo bekunene kodwa kushile kudla lapha sebede kudla sesiyabika apha enkosini inkosi icheke emathange lagcwaliswe ngithi sine bobani Boba betikhulu bawuthethe lo mbono bathembisa nekuthi batawuchubeka nekulima etindzabeni kubika Thembelihle Magutshwa Thombe ngithemba Shabangu ngesiteki Malanga namahle kulesikhathi samanje sizabuka indzaba lesichamuka ngaphandle kwelive lase-Eswatini. Mapalane jikelele wenhlangano kaMhlaba Antonio Guterres uthi kungevani lokukhona kulamanye emave kutaba nemthelela lomubi tekuthengiselana naseminothweni yemave. Guterres bekakhuluma nakavula umhlangano kaMhlaba webaholi bemave emhlaba ngalesibili. Mapalani jikelele wenhlangano yakamhlaba Antonio Guterres sewucele baholi bemave ukuthi bayekele kwenta tintfo letibhebhetela kungevani njengobe loko kutawenta ukuthi umhlaba uphindze ubhekane ne-Cold War. Guterres uthi emave kufanele ukuthi ngabe abhekana nesimo sekuphetfuka kweligciwane le-corona. Guterres uvete loku nakavula umhlangano lomkhulu wema-75 75 session of the General Assembly of the United Nations. Kulo mhlangano Guterres uthi kungevani kwakulamanye emave kutawubangela umkhathi lomkhulu kulamanye emave lokungaba nemthelela lomubi kutekuthengiselana. Kulo mhlangano locale ngetinkulumo umengameli welive leMelika Donald Trump uthi inhlangano yakamhlaba kufanele iphocelele live leShayina liphendvule ngekubhedvuka kweligciwane le-corona. Mengameli Trump uchubekile wabita leligciwane le-corona nge-China virus. Uchubeke wasola live leShayina ngekumisa tindiza ukuthi tihambe kulela live kodwa tichubeke tihambe kulamanye emave latsite loko kwente ukuthi kubhebheteleke lo mkhuhlane. Sekaphendvula letinsolo letibhekiswe eveni leShayina mengameli wakulela live Xi Jinping uthi live leShayina lite inhloso yekucala nekubhebhetela noma ngiluphi lihlobo lwempi kodwa live leShayina litawuchubeka nekusombulula tinkinga letikhona nalamanye emave ngekukhulumisana. Letinkhulumo tebaholi bemave letithebulwe ngetebuchwepheshe kubheke ukuthi tiphethe mhla ka-26 kulesetulu. Letibuya eveni le-Australia tithi kutfolakala 380 wetilwane tasemantini letibitwa ngema-whales tifile ngemuva kwekuthi tingati ukuthi tibheke kuphi pheceleti lebeti-stranded. Ngekusho kwalababuke indzawo yekugcinwa kwetilwane eTasmania kusele letingu-80 kuphela. Kuletibuya eveni le-Mozambique ngekungevani lokuchubekako kuleyila live sekwente ukuthi bantfu labangu-300,000 bashiye emakhaya abo lesekwente ukuthi kubhebheteleke kuswelakala kwekudla esifundzeni se-Cabo Delgado. Ngekusho kwebenhlangano yakamhlaba
lebuketa indzaba tekudla i-World Food Program eminyakeni leyendlulile lenyukile lizinga lebantfu labaphoceleleke ukuthi bashiye emakhaya abo nemasimu ngenxa yekuhlaselwa. Labanye bantfu besifundza se-Cabo Delgado baphoceleleke ukuthi babalekele emaveni labomakhelwane lafaka ekhatsi live leTanzania. Umbiko ohlanganiswe ngisonto-Mlangeni titfombe titfolakale ka-VOA naka-DW. Ngubingelele ngwana lomhle ngikwamukele tindzabeni takho tetemidlalo namhla emini ubingelelwa nguyeke Linda Dlamini. Tindzaba mengameli wemidlalo inhlangano yemidlalo webasketball kuleli inhlanhla Maphanga uthi i-wheelchair basketball yakuleli seyiveleleke ingcenye inhlangano yemidlalo webasketball emhlabeni. Maphanga kuphinzwa waveta ukuthi le nhlangano seyenda emalungiselelo ema-Commonwealth Games eminyaka wa-2022. Giyane Msibi uyabika. Ngeminyaka wanga-2022 live laseSwatini ikakhulukazi licembu le-wheelchair basketball litawungenela imidlalo yema-Commonwealth Games letawubanjelwa eveni laseNgilandi edolobheni lase-Birmingham. Lokhu kulandzela ukuthi i-wheelchair basketball lapha eveni ithole imvumo yokuba ingcenye yenhlangano lengamele kudlalisa umdlalo we-wheelchair basketball emhlabeni International Wheelchair Basketball Federation. Kungenela lo mncintiswano lo mdlalo we-wheelchair basketball kukhulu kakhulu vele ngalokuthi thina nje sibukete ukuthi lokudlala ngale ba wheelchairs kuyakhutsata wonke umuntu ukuthi abe nalo lelo thuba lokudlala ema-sports la event. Njengoba ngisho ukuthi besisebenzisana na-Cheshire Homes sithatha ukuchubeka sizame ukusebenzisana nabo ngibo labathola i-donation yetitulo laba abadlala khona, so sitawuphinde sibuye siyoguqika amadvolo kubo sizame kubona ukuthi ngeke sachubeka sisebenzisana nabo ema-programs esiwabuketile-ke sitawucala ngalo 3-on-3 ngoba nje sathi ngale sifo salomkhuhlane bosiphethe sethemba sinahulumende nje utazivulele kasifishane ukuthi siyaqala sidlalisa leyo midlalo leyo. So kwanyalo nje tohlala phasi nje njengoba ngisho nje the-interim committee ngiyo lesithumile ukuthi itasikhulumela labo Cheshire Homes, itasikhulumela lebantu labangasidonethela. Sesicalile-ke ukukhuluma na-president wase-Africa ka-wheelchair basketball Charles Saunders e-South Africa, yena-ke vele naye so simemini ukusimema ukuthi thina nje nasingafika esikhwahlande ukuthi abe siyasendela konke le-training ngako konke, so sesimele nje lokho nje ukuthi sicedzele lokulawo malungiselelo lawo-ke sobe sesiyaqhubeka. Maphanga uthi likomiti litawuphindze libuke emalungiselelo ale midlalo ukuthi angacala nini nekuthi-ke kutawudzingwa ini kusayiwa kule midlalo. Mengameli wenhlangano yebantu labakhubatekile lapha eSwatini Sipho Dlamini nasikhulumisana naye ngelucingo uvetile ukuthi bayinhlangano kuyabajabulisa ukuthi lo mdlalo ugcine ufike kulesigaba lesi. Dlamini-ke ukhuthate le nhlangano yalo mdlalo ukuthi kusalungiselelwa kuya kule midlalo yema-Commonwealth. Le nhlangano kayibuka kusebenzisa ikakhulukazi intsha letholakala etikolweni tebantu labakhubatekile pheceleti ema-special schools for the disabled. Umbiko kutemidlalo nguGiyani Msibi, ngina Fabrice Msonera eMpabane. Kulesikhathi sanyalongolo lomhla sibuke leto letichamuka ngaphandle tindzaba balandzelike bemidlalo eyahlukahlukene eveni laseNgilandi kungenteka-ke banikwe imvumo yekubuyela bayobukela le midlalo etinkundleni tetemidlalo ngenyanga yendlovulenkulu kulo mnyaka lotako. Giyane Msibe uyabika. Ngekusho kwembiko we-BBC inhlangano lengamele kudlalisa imidlalo eveni laseNgilandi kungenteka balandzeli betemidlalo kulela live babuye etinkundleni ngenyanga yendlovulenkulu kulo mnyaka lotako. Le nhlangano-ke ibe nemhlangano nabaphethe imidlalo leyahlukahlukene lefaka ekhatsi ibhola, i-rugby, i-cricket, i-Formula 1 ne-horse racing. Ngekusho kwale nhlangano lokhu kungenteka kushintshwe kusabuka ukuthi simo salomkhuhlane i-COVID-19 kulela live sinjani, kodwa-ke abatilungiselele ukuthi balandzeli kungenteka babuyele kulo mnyaka lotako. Kanzi kulechamuka emidlalweni webhola tithi licembu leBarcelona litawuthengisa umdlali walo wase-7 lase-Uruguay kuleli cembu le-Atlético Madrid. Ngekusho kwamengameli waleli cembu Joseph Bartomeu sebavele bakhulumile naye Suarez lovumile ukuthi utawuhamba. I-Atlético Madrid kubhekeke ukuthi ibhadale cishe imali engu-4 million euros. Suarez-ke loneminyaka lengama-33 udlalela iBarcelona imidlalo lengu-283 lapho khona akhonile kushaya emagoli langu-198 kusukela afikile ngeminyaka wange-2013.
Umbiko kutemidlalo nguGiyani Msibi ngina Fabrice Msonera kanti ithombe ethishwakeleka France 24 DW na VOA. Awudingako ke besiphathelene nombukeli kutemidlalo sethemba ukuthi bathokodela. Siyabonga kakhulu Linda, mhlambe singaphuma sibuke nje naye ngaphandle kwelive kuthi ngilandise bathi awuvumela bona abalandzeli ukuthi babe khona emidlalo leyahlukahlukene Linda lokusho ukuthi itaba mina ngakhulu emidlalo leta awuvunyela. Ngabe kusinyathelo lesikahle nalokuthi kulandzela umceceshi weWest Ham phela tfolakala ukuthi une COVID-19. Asati vele ngoba leti ngcoco tiqale kungavakala ukuthi umceceshi weWest Ham utholakele anayo leligciwane umkhuhlane COVID-19 stars ukuthi emalangeni latako kutawende kanjani kodwa ke sibonile nasemaveni lamanye kufaka bo Italy balandzeli bavunyelwa egameni yeJuventus labangu 1000 bavunyelwa eKaizer Stadium. Asati ukuthi nabaqhubeka naleti nkulumiswano ukuthi kutawuphethela kuphi because vele sebanengi lalaba ngisho ukuthi phecelete laba involved ebholeni nakuma sports onke labatholakala banomkhuhlane. Siyabonga kakhulu Linda. Yasibonga. Mala ngalamahle behle sethu Tindzaba tasemini siyathemba sinifokote kakhulu kuhlasana nathi ichubekane niphephe komkhuhlane COVID-19 isale kahle.